Yenende kuma kitui cha umiloni wa SUA sub-county ni Nzambani nimeenda minista wangwatanio siandhi sia umiloni wa SUA na isio ilanumu Penina Malonza atambuke kisioni kiu na kunyai chaliwa otethio ulawi thito visini wa munini wa county commissioner Nzambani Vanduva miega ndato kuma mwai wambe mwaka uona yu wende na kumia muke mudhoku mainena na andiki mama ovo enende asu nimeenda Penina nenganele usu kana aunyaiche maskulu ni vamwe na kuicha idhekali ula umeweta ata mudhoku nilivotrusio kedea kwa kengi Onesmus Chala. Enende kuma wodi ni Nzambani le kitui cha umiloni wa SUA kaunti ni Kitui ni maelesha kulea kuyaniwa ni itambia minister wangwatanio siandhisi ya umiloni wa SUA ni isila no mumuandu Penina Malonza itina wako vingi aliwote vya maofisini mamunini wa county commissioner Nzambani kuma mwai wambe mwaka huu vala enende asuma weta kanali usu na wambesi kuma aluche mukote musio wawona nyawakana ni wambesi kuthuka na yuwe na mitha mtatu kuma wetu ni minister Penina Malonza na wawete letwe na wakanoke kunyaikisya enende ningukudia batonyeka Penina Malonza ukotu nengele tuwezele wito wetebisa kanini wa muthemba mwa eza Penina Malonza ndu tunenge muzele oke unye bazi to atwa kwa mutomo inyo ndu Nzambani tu nwete konge ni wanenga ni leu niki kitimu ta tunenga ne ba kana wi Nzambani ndo manjao uto nuwa unenga ni muzele na ni beza zito no juli dolo tutulawa na ujeze bawe gata ndatuke tunengo muzele ana ndu mangata baba makwenda leu na ziana niziogwa na yego yichoka kia leu bano dhokete kuma mwi wambe mazukulu monze memenda leu na kabako za watu wezukulu kwe zito ongi wonze luto enengane uchoka ukiwa zito ni mbuzo na ndu mtu nza nundu zito yonze ni mbuzo enende na la meno dhatu munene miweta kana minister Malonza niwele kunenge makibu manya icheli usu bandu vake siana nundu nisieve wesi chuwa ambu ya nza Penina Malonza twakunenge 24 hours unenge ndisi mwana wako nenga neliura we bacholone kana ukogwe tweko wona pau nondo mundu ene leu na ndakuya enda ya nobine wanenza Penina nito kwenda kuwa mutu ya wako musumbe Ruto nona kweke nona kuneje kebela kenene na andu Kitui nito natarajia kebela ki unengiwe wethewe ona asa aka Kitui nito we mutu ya wako lakini twende na kwewa mbebo kana baidi ata andu maizo andu Kitui twewa mbebo ona tuyaiwa mutu ya wa Penina Malonza tuyawewa nekuni akula kwanza ambane bacholone school Penina Malonza ko runenge liu nito kwani nza nyini na ziana thanda tuna ni singo ndingo muse ye uko runenge liwa ndo runenge liwa gugu otonge no ruto yuko tu ya liwa gutu ye liwa wake yu kana ni bisa wako to kanone nga osipindi kana ndisi ya runenge liu na huyo vani maweta kana liusu ni waile kusizo kwa vanene ethwa vena uma muthuku vetwe na olote ili winengwa enende kana nengane lengelea hunyaicho nthini wa maskulu na tena ziana monza na Penina Malonza uko bingo bisi utunenge leu wale utunenge leu nite kwa zatwa yani wezi watu ete ya leu asho tafadhali Penina ti lazima tukunenge kura nundu wa leu uko kwe leu agutwa ya mutomo kanotwa abalo kwenda ili andu Nzambani teso bawana leu kanothi ukate ukwate mbeza sio twije kibila chotho kumana na itambia minister Penina Malonza kuaneka yungamia kwenye chukwa leu otethio kaunti ni Kitui kwa uti ukukula siati idiete yake yo kitu kwa serikali leo yae bacholoni wekamina wani wiki neto bunzi ano ndo skulu ya choloni ena leo Kelonzo ena leo maskulu ala Nzambani matena leo ne mainge lingwa movo wenena munini wa county commissioner Nzambani Frida Kawira mwaweta kana liusu ofisini wake na weteleto minister Penina Malonza nikendane nganeleengelea wako nyaicho Delivote Blingo Mavo Mutongo TV kuma kaunti ni Kitui nita Onesmus Chalo.